Так, сахналыш. Biraz benim kabaktasın bir tane. Налакатта мека. Ага, уже. Потом меня как-то скажется, ладно? Hayırlı gün, havlu kınaklar, edebiyat tevsilerim. Kitap asam, Kadim Aralbay. Burunkular in kerekte kitap askan, yakşıgalar, yamangalar, yavak tapkan. İn kunku hür, haklı baha unan sıkkan. Kungil şavkımların kitap batkan. Hübge titmin, ey kişilerim, kitap asam. Hübbün alda minteyişler tutan hisap. Udettiler rıza olup gazaptarga, yangan utka yüreğimde halam uslap. Hübge arnap kitap asam, ey kılıvgar, yırla küte alman hübbe bir hulavla. Hübbün natlar, hübbün hındar da dikkatli, Ursalanı mine irte küz bulungan. Hübge bağlap kitap asan, ey savıylar, urak kileyken zamanalar. Bu turmuştun, amanatın, ağırlığın, hübbün inge bir halmağa, bir halırdar. Kaynay yılga, yana urman, öte zaman, kızıl kitap tutkara almay, öte fazan. Zamandaşım duya bugün ruhi sarsav, hübge arnap kişilerim, kitap asam. Hübge arnap bugün konaktarım, icraat sirlerimde asam bey, Başkortistan'dan halk şairi Kadim Aralbay. Hürmetli konaklarımız, genç edebiyat tevsileri. Bugünkü günde bir Başkortistan'dan halk şairi Kadim Abdülgalim Ulu Aralbayev'den icraat sirlerine düşünürge yayıldı. Yanıraktına büyük mattur, mertebeli, jubileyim respublikamızda büyük külemli bilgiler ötüller ödünün Tuğban rayonu, Haybullah rayonundan. Şulay kutlav selamları gazet, vakıtlı matbuatlarda bakıldı. Bugün bildirdiğim bilen hürmetli konaklarımız, Kuzge kur aralaşıp, şairimiz bilen onun icraat sirlerine düşünürge, bilirge kuruştu. Kadim Abdülgalim Ulu, bütün konaklarımızın Usraşığa tilegen kabul edilgenge hem de usraşığa vakit bölügenge dur rahmet edilgen. Hem şulay bugünkü... Neysin bunda şuğa yabayın? Buna hani belki böyle bir isim verirken Elektron Kopskaya isminde kitapхана sahında benim icadımızın yılbaşı osman başlandı. Peki bir sınıfta bundan yürüdük. Kurs işlerine, kitap aktarına, hem da o kalan kile benim icadımızın yılbaşı olur. Yılbaşı hem yılbaşı. Sonra da aslında yılbaşı. Dur rahmet. Bugünkü bizim usraşıldığın tağla bir ödülselge, hürmetli konaklar de Milli Kitapxananın Kurken zalında hepin bilen köp görüşäbez Kadim agay. Bizim respublikamızdan bir misal kitapxana yani Haybullah, Miyeke, Bakarlı, şulay yok Bişbulak, Askın rayonları bizi online internet sitelere aşağı qaray hem ular da bizim bilen birge ruhtaşlar dip ayta alabız. Eğer de ularga alkışlarımız bilen selamlarımızı yetireyim. Bugünkü usraşığa kelgen mertebeli konaklarımız bilen de
таныштырып үтәйек. Башкортстанның халык шагыйрәһе Гөлфия Юнысова Ивенбаева. Язучы, Башкорт дәүләт университеты профессоры Мирас Ивенбаев. Балалар язучысы, безнең милли китапхананың тоғры дусы Фәрзәнә Гобәйдуллина. Язучы Флюр Галимов. Журналист, шагыйрә Зөһрә Котлугидина. Яшь язучысы Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт яшьләр премия лауреаты Айгиз Химия фәннәре докторы, профессор, академик, Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биишеваның улы Тельман Әмиев. Шагыйрә Башкортстан язучылар союзы консультанты Фәния Габидуллина. Һәм әлбиттә безнең укучыларыбыз, яшь әдәбият һөнәрләре Беренче Рәми Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия интернаты укучылары алкышлар. Җитәкчеләре Римма Миршәев кызы Тимер Булатова һәм тәрбиячеләре Сания Рәхмәт кызы Миргалиева. Шулай ук яшь язучы Башкортстан Шумкар Башкортстан яшьләре журналының өлкән мөхәррире Фәиз Харрасов. Бу рәхмәт кунакларыбыз безнең белән булырга Тагын кунак булмак ва үзенең тормышын балаларга багышланган, әдәбиятка тогры булып калган Ян Сурагайны Үрген мәктәбенең директоры Солтанбаев Юлай Вәлиевич. Безнең белән бәхетле минутлар кичерергә тигән шанстабыз. Бер рәхмәт. Хәзер хөрмәтле кунакларыбыз, тәүге хутбә Башкортстанның халык шагыйрәһе Гөлфия Атнабул кызына бирәбез. Гөлфия апай, һеҙҙеңсә Ҡәдим Әбделғәлим улының Ҡәдим Аралбай ижадының иң отошло үҙенсәлеге ниҙә? Ҡәдим Аралбайҙың иң отошло үҙенсәлеге минеңсә, хәле он ҡапыл һорау булды ул. Минеңсә ихласлыҡта ул күңелендә яға һәм уның киң ҡоласлы ижадсы булыуында тип мин тәрән һәм киң хәҙер миңаларҙы кәрәк булһа асырмын, әйтергә тырышырмын, иҫбатларға тырышырмын. Ул төрлө темаға яҙған һәм әдәби ҡанундарға ярашлы шиғри осталыҡ менән, сабыл образдар менән, шулай уҡ рухлы, халҡын яратҡан, илен һөйгән, күңелендә үҙенең уларға ҡарата булған фәлсәфәһе булған, юғары кимәлдә һәм берҙән фәлсәфәүи шағир, икенсенән ул бик көслө лирик шағир. Рәхмәт. Шунда шунан тағын Безнең укучыларыбызға Ҡәдим Әбделғәлим улы Аралбаевтың ижадының үҙенсәлектәре хаҡында укучыларға кәрәкле мәғлүмәттәр һәм ҡунаҡтарыбыҙға бирҙе. Ҡәдим ағайҙың шиғырҙарының үҙенсәлектәре уның үҙенең күңеленең үҙенсәлектәренә ижады. Сөнки шиғыр интелле күңелдә туа, шиғыр үҙеңдән юғарыраҡ һикереп булмай, шиғырҙа ғөмүмән алдашып булмай, бик һирәктәр генә, бик ныҡ алдашып дигән кешеләр генә алдашалар. Бының шиғырҙан анда күңелендә ни ята, шуны бирәһең. Әгәр алдашҡанғаны барыбер укусылар тоя белә. Бына шуға ла иң тәүге үҙенсәлектәрен бер һәйтеп, уның ихласлығын әйттем. Бына иң тәүҙә уның ғүмер юлы биографияһына һәм үҙенең кеше булараҡ үҙенсәлектәренә
әйтіп кетерге рұқсат етіңдер. Çünkü biyografiyadan tış icad olmayı деп ойлаймын. Халима ағайды мен студент сақтан білем. Ол бітінде, ол студент сақтан, мен студент сақтан келетегенде. Әйел яшірге парам, ол несенсе жылдарда болғанын деген білерге. Байлақ жылдар енді. Халима ағай әлбетте шағирдің ижадын үйленген келе, емекенің келгенде туған жағына бар келе. Әлім ағайдың туған жағында болған болдым, бұл жақтардың депутаты боларақ, Башқұртстан хабар журналының мұхаррири боларақ, бары жатыры келді. Шулайық Хайбулла районына кең құласылы оның туған жақтары. Түрлі көп яқлы, онда далалар, онда сал сәсілі жәйтейгенді сақты қылған бет алмаймын, қақыл екенсі орында келемін, соны бірі шынан айбыр қылмайды. Қылғанлы далалар, онда кең бақылдар, ең көп қайсы бір жылдарда ең көп деген бере тұрған бақылдар, онда ұрмағдар, онда жылғалар бар, шулай таулар да бар, кеңлік, осы кеңлік оның ижадына да өскендір деп ойлаймын. Ақ термелер, илі, һәм өзінің туған жақтарына арналған бек көп башқа шиғырдар, поэмалар. Поэмалар бұла ол бұла мемлекеттік операға сағыштырам. Шиғырдар, эстрада жырларына тап келе, менің өзімнің көңіліміздің сағыштыруы бойынша. Шуға көре опера жырлаушылардың көбісі эстрадада жырлай алмай, яки халық жырларын басқара алмайды. Шуның қымақ поэмалар, эстрада жазған жырлардың көбісі аңғенді бейрекке көбіректір. Шулай опера жырларын басқара алмайды. Опера жырлары әзірек басқарады өзінсе. Шуға көре Халима ағай эстрада жырлаушыла, халық жырларын жырлаушыла, құбайыр әйтушіла, һәм шулай опера жырлаушыла қымақ менің көз алдыма бата қағыстырып қараған сақта деп ойлаймын. Халима ағайдың тағында бір өзінің сипаты, не үшін оның кітаптары бүгін әр бір дерлік асы шиғырдары оның көңілге ятып тұра, һәм оны бір оқығандан ұмытылмай, образлы, неден әйтіп ақыстырып өзінің сәліптерін сөңгей Халима ағайдың биографияғыла ол бір орындағына отырып, кабинеттарына отырып жазған шиғырдар түгел. Ол Башқұртстанды өзінің хизмет орындарына қағылышы рәвіште жүріп шыққан, ол шетелдерде болған, ол басқа республикаларға жетекші рөлдерін басқарған уақытта басқа делегациялар алып барған кеше оның тырышлығы хақында айтып кетуге керек. Талант бірінші орында еді, бұл мына көп жақты талант еді керек. Мына шулай оқшығыр яғып қараушылар отыра бір, екінші тырышлықты бірнімілі болмайды. Тырышлық болған үшін көңілінде ижад еткен кіші dur жауаптылық жүріктірге тиіс. Халық алдында, бірінші сиратта, оның шиғрияты алдында һәм өзінің таланты алдында. Негізін келгенде, Аллаху Тағала діни кітаптарға оқыған сақта, ол кішіге талант берілейген, ол оны тұлғанмаға Аллаху Тағала бұған қарсы емеш. Шулай бір ойлаймын, çünkü кішіге берілген талантты ненде жүргілі болмақын ол, кіші толығынса құланырға дейсі ойлаймын. Бірақ Халима ағай осы жақтарымен несіктің еш сағынан мына осындай дөрістіге дегенде
уңайлы юл хайланы. Шуның өчендә ул туктап калманары, туктап калырдай вакытлар булды. Чөнки ул үзенең хезмәте буенча, күңеле кушуы буенча партияның өлкә комитетында эшләде, мәдәният бүлеген җитәкләнү уларда, мәдәният бүлеге буенча эшләде. Шул вакытта ул яшьләр юбилейсәләргә үткәрә торган. Хәлим агайда эшләгән сакта бер ул вакытта яшьләр 30 яшьләр кешеләрнең дә иҗади кисәләрен үткәрүгә зур юл асты дип әйтәйек, үзе унда катнашты, мотлак программаларын карап, әле планет үземнең актердар йортында кисә үткәреп караган. Ул вакытта кыен түгел, ул барабында килергәндә үткәрә. Шул вакытта Хәлим агай килеп, кайда һинең программаң дип әйтте. Минем ул программа белгәнгә кагыла язылган. Шул вакытта әгәр мине ул нишләп бу пенсиясыгын сыкмак дигән забуры тулып утыра, мин онда каушап калыр идем. Ул мине дәртләндереп җибәрде. Яра билишмә, мин халык алдында хиләф итә ялагын, игенчелегендә программа төзеп, күмәкләп карап, шулай үткәрәген дип кәңәш биреп китте. Ул елларда әле яшьрәк булган Сафуан Алибаев, Хәлим агай билә, шуннан хатын-кызлар бер кисәһе онда кызлар дип әйтәйек, бер кисәһе бергә, яшьрәк егетләр бергә, менә шулай итеп уларны сәхнәгә чыгарышында Хәлим агайның роле зур булды. Иҗатына карап әйткән сакта, был бит инде ул шулай җаваплылык, киләсәк әдәбияттың ул үсешенә зур йогынты яһаны дигән сүз. Чөнки ул һәрбер сыгыш кешегә иҗат итәргә стимул бирә. Хәлим агайның характерын шуннан беләһең, ул башкаларның үсүендә үзен җаваплы дип исәпләй. Андай бына талантлы кешеләр, талантлы язучылар бездә күп. Менә мин барыбер дә дөресен әйтергә мәҗбүрмен. Башкаларның үсешендә үзен шәхсән җаваплы алган язучылар ул хәтер күп түгел. Рәбия агай бар инде менә, Рәшит Шәкүр, менә Абдулхак агай Игебаев утырды, ул миндә Агыдылда 20 ел эшләп, шулай ук һәрбер язучыны яшьләрдә бигрәк нигә китерергә, әдәбиятка китерергә булышып киткәндер. Китап нәшриятында эшләгән агайлар булды. Һәм менә бу туйгы уның шигъриятен киңәйткәндер дип уйлыйм. Ул класс ташлап иҗат итәргә мөмкинлек биргәндер. Чөнки күңеле тар булган кеше алай киң офыклар белән иҗат итә алмый. Шуннан бу Хәлим агайның багында бер ягын әйтергә кирәк, уның кишилеклеге хакында. Менә әле нидә безнең уның эшләгән эшләре шундый урыннарда булды. Мәсәлән, Язучылар союзының әдәби консультантлары булды. Ул бик озак еллар кабат кайтып ул Язучылар союзы рәисенең урынбасары булды. Һәм нидә безнең башкорт курултайында шулай рәис урынбасары булып бик озак еллар эшләде. Һәм бик күп безнең язучыларга, гомумән иҗат кешеләренә юл асты, унда уларга премиялар юллап та бирде, уларга мәдди ярдәм күрсәткән сактарлар булды, төрле сага булды, безнең курултайның шундый мөмкинлекләре булган сактарлар булды. Һәм иң мөһиме ул бына кемнәрнең юбилей үткәрә, кемнәр китап чыгара, шуларга Хәлим агай якындан торып, бөтә эшен ташлап, үзе ярдәм иткән сактары күп булды. Менә шул Язучылар союзында эшләгән сакта районнарга чыгарга кирәк. Уның әле 70 яшьтә эшләп йөргән сактарлар булды, 60-65 яшьләрдә. Ул үзен яшенә карап тормай, районның, безнең Башкортстанның төрле районнарына нинди көндәр булуына, нинди кашкы көндәр булуына карамастан, уны халык алдында күрсәтү өчен, ул безнең иҗат кешебезне урында ла хөрмәт иттерү өчен
уларды якташтары менен ижаттары менен таныштыруу үчүн өзүнүн жада турган гына матур гына дәртле һәм илһамлы минуттарын сарык итеп сыга турган. Буларны мен әйтеп китәм, чөнки шигырьләр битләрен үзендә укырдык. Бына ошо өлкәләрдә эшләү уның күңелен тагын байыткан дип уйлыйм. Урындарда ул гомумән китапханаларга да китә бит инде. Анда әлбиттә һәрбер җирдә, һәрбер сырышаган урындагы тормыш, ундагы ябай кешеләр, хезмәт кешеләре, укытучылар белән төрле темаларга фикер алышып, уларның тормышка булган карашын, бүген заманда уларның тоткан ролен әлбиттә белә. Ул тик кенә ятып илһам килмәй. Илһам бит ул күңел канатлануы дип уйлыйм мин. Күңел канатлануы. Һәм ул мехатлы талантлы булма. Әгәр дә шул кешеләр белән очрашмаһаң, стимул алмаһаң, һәм үзеңнең күңелеңде башкалар өчен иҗат итәргә сарыф итмәһәң, бер нәмәлә килеп сыкмас иде. Бына барыбергә нигә әле фәлсәфә уй яктан килеп, поэмалар килеп, бына Башкортстан хадымдала байтак басылды, Хәлим агайның шигырьләре мин эшләгән сактала булган да, ул хатын кызлар турында шул тиклем зур хөрмәт белән һәм бына айрым үзенә хас образлар белән иҗат итә. Шул ягы белән дә кадерле сөнки уның үзенең дә бына дигән Диларапай уның иҗатын, уның тыл булып торган Диларапай шул тиклем зур мәхәббәт белән өйрәнгән һәм уның бына дигән иҗат юлыннан киткән, сәнгать юлыннан киткән илһамлы һәм рухлы кыздары, улар инде гаилә тупрагы, гаилә усагы нинди булуга карап үсәләр, рух алалар. Бына әгәр нидән шул хатын кызларга булган мөнәсәбәте мин башында бугай Хәлим агайның әсәре торадыр. Бына һәм ундагы хатын кызлар бына уларга бына әсәйем шишмәләре дигән шигырь миңа охшай. Шишмә асырга яратты гомер буе әсәйем. Шишмәләрендән әсәйем, ятып кылда әсәйем. Макар туржы буйларында, әдел киндер сайында, әллә миңа яратты ул. Шишмәләрдән таратты ул, барган кайткан сагында. Шишмә асырга яратты, тынды кылган әсәйем. Мөлдерәп аккан шишмәдән, ятып кылда әсәйем, әсәйем. Бына бunda әлбәттә төрле образ бар дип уйлыйм. Иске образдар. Чөнки шишмә һәм хатын-кыз, киреклек хатын-кыздан һәм бына ул үзенең туган яктагы кугарган, тирә-якты кугарган, булдан яшәү биргән шишмәләрне әсәрнең күңеле әсәре белән сагыштыра. Бына монда бик күп әсәй аккош, әбей башка елга халык, әсәйдің сәй япрақтары. Бына уларды шуңа дәлә теге байрам вакытларында, тематик байрамларда неләр алып үзләренә кулланалар, сәхнәләрдә яңгырай, йыр булып яңгырай. Бына әле Хәлим агайның шулай райондарга барган сакта үзе ишетмәгән йырларны җырлап җибәрәләр Хәлим агайның күңелләренә. Бұл бетінде орында шул неге Хайрулла, Найдылайыр яқтарында, Баймақ яқтарында, мына шулай ук күңел башка кешеләрнең күңеле белән аның күңел сагылышы. Мин артык күп сөйләмәйм. Баклау Кансыру булган җавап бирәм. Хәлим агай турында бик күп сөйләргә мөмкин. Аның турында хатта китап язырга мөмкин. Шул иҗаты белән onun күңеле бәйле. Бына шул берәм асырлар бәлки дип уйлыйм мин. Уның бына бер кемдә инкар итмәс Хәлим агайның зур, киң куласы, фәлсәфәви, ипик шагыйрь булуын. Уның шул тиклем йырлап торган шигырьләре булган лирик шагыйрь булуын.
onun tubayırların, onun yırların, hem onun prozahın, onun publisistika kanap bir kup hem buralar yansırırga yakın, elim bilen, uyan bilen, benim bitinde yanlışlarga büyük kişilerge hem hizmetlerle bir kuvvetli hizmet kişilerle bulunan gelgine yerine yaratılmaydı. Bana elim Başkırtıstan tadında, bana Arnavut'u Başkırtıstan tadında hedefinde kurdum. Şu an kullanıp koydum. Niye gelip ağayıklar yaratıldı, işlemeyken bir de ağayıklar edip şunu kadim ağay, Allah şu benim kunuzda sınırlap bile, benim kişiler bile tınlap, dağlarını kırak ilhamladı. Benim duramam var ya. Tamam, hem ne? Ana hayat hayatı. Buna ne? Şuna buraya anım niye? Kavga kılavar. İyi. Rahmet yaşa farkayma. Bunlar şu inşaat yolunda, edebiyat yolunda birge ödü parayı. İyi. Ama buraya birge Zülfiye hadi. Zülfiye Anadolu'da bir rahmet kılgan icraatının otuşlu yakların tabi müşteriklerin bildirip ötkeniyordu. Hem kişilik sıfatların, en mühim kişilik sıfatları hakkında bizden kulaklarımızga, ukuslarımızga yetkirgenlik için bir rahmet. Bıyılғы yıllıkta bizden Respublikamızda Şonkar jurnalı Halı şairinin şiirlerin başkaruğa Başkurtistan Aktirmeler ile isimli internet konkurs e'lon etdi. Hem ul bek avdim ravishda bizden internet sitlarında vardı, ihlas qatnashdilar. Hem bugungi kunda yenguvchilar bildirildi. Qadr guddi Shunqar Başkurtistan Yoshlar jurnalining o'tgan muharriri Rais Harvasov qatnashtiradi. Rahimliga konkurs bunday qisqacha suhbatlarga berishgan bunday shartlarda qatnashuvchilar ko'p bo'ldimi ham yenguvchilar haqida. Aslında tanıştırıp da kerakmi endi tanıştırıp eng ahamiyatli bu bildiri shaxslarimizni turmushida qadr etib qolaylik degan ma'noda aytdim. Mana ko'pgina shag'ir yozuvchilarimiz ularga qadr ko'rmay xalqdan ketib ketganlar. Şuna göre mana bunday Shunqar jurnali mening rahmat boshqa bergan yo'lda şiir yozib video konkursin o'liki yillardan beri ularning xalq shag'iri Bigboy endi sizlarda neda budaga shu bilan shag'irlar yozuvchilar bor ularda ularlarda qadr ko'radi. Maksatda uyushtirildi. Konkurs bek yaxshi bordi endi yo'q qadimagay udatda taqdir beruvda boshqamizda taqdirda ham qo'latda yengil bo'ldi. Illagan video albatta 70 dan qatnashuvchi bunlar Kamerada qatnay. Yengilchilar bunaqa yapmadi. Qadimdan dilg'aning o'cha yubileyni o'tkazganda yaqtashlarim Sibaydarni qo'tlab keyin mana hozir Ramilarov ismidagi Başkurt Gimnaziya internatining o'quvchisi Aliya Baqirayevani bo'laklar ketadi. Alqishlar Video hamdolitinde birinchi bo'lgandim. Hem de okutursunuz sakın. aytmayın.
Ben kişinin de okuduğu her an böyle koyayım. Hemen bir sayfada da ismi var. Dur rahmet. Yersin bana kadim konkursa bir tigre ettiğim vardı. Çünkü kadim dolanış uday yaşta toğunda bana. Bana Hep sıra söylüyor. Hep bugün bir kisahla şubat asık mı kaldı? Gerçekten doğru. Dur rahmet. Hadi üniversitelerde birden çalıştıran karabıdayık. Aliye Rahimit. Derga ulaydan icadımından yani Kadim Abdülgalim oğlum şiirin. Böyle işittirildi. Hem şuvar yok. Yırak aralarda yakın itip gelirse Sibay'dan, Yunus'ta bugün bizimle birge oşu konkursta Başkortistan aktivmeler ile konkursu, internet konkurstan birinci orun alısığı. To'qqizinchi litseyin 2-chi klass o'quvchisi Avzaliya Hazivovna chaqiramiz. Rahimlik Avzaliya. O'quvchisi Zulfiya Haybulloqova Lutfullina. Dur rahmat sizga alqishlar. Kadim Arabay Kisöfajırahı Qaytıp kilen İski hukmak meni alıp gitti kisim yarına Güye kıl düşkende giyimimdi Kaldırganmın siren yarında Tik Kisüde elle uzgatkenler Tanırlık da tügül yıraktan İzler de yok Kırsında şıbıkken, tireyaktan kamış uğratkan, şu melkisim, mini hiktenlerin, dulkın dilimden indeşer. Ey, yulaman, ilhem kisim hırap, minin hedekim hun gülleşer, minye gülgen yolda ulen baktı. Utkalanı elle pişiler. Yıllar boyu yılsı güde. Kutkenlerim kurruy. Dişiler. İyi. Utkalaha. Ular haklı. Kılıtırak buldum huzurimde. Ad bağır kaydarın aşıp taşıp. Mecbur etkilenin yürürge. Yarhıp gidip. Arba. Gemelerin hınteglegen var dünkere Yollarına tufan bulut kalkıp Kuturgulanım şul ne gerek Kuturgulanım şul ne gerek Ulardın hum Eyten üzerinin bir yarıhı ve ne gümürü Kişilerden ayhay azarlığın Nindegine taşkın yemirin Minin çıktı. Yılına bir dakika. Yarhığında elle kuphenin. Hala iki yarı kavuşturup. Korşanılar timir kuperin. İndi bitti. Mütehile bitti. Nine girip sumar yürük yol. Arbalardın kızıl tegelmesi. At darttı yağnan yürek hüp. Hissim döndü. Mesitten Murat, yoldan yıllar gitti. Uyuğa batıp, tanış hissimdi, sattı hissim, tutkandı. Üstlerimde yaşam. Kadim Arabay. Boğazlardan mattıp yollarına мәңгілік біләндірен кеңешім. Bir hüdümden minanlarım dedi. Millettaşım, hiyendeşim. Nık damarlı, koray mulla dilden, korkmay, örükme ilken hileşem. Başka dili, hinanlagan dil bit. Üstilinde hiyendeşim. Hakkıva dilin, bilip indeşim. Nık damarlı,
Sesen telebizden tarık müldergine kındaşı. Kındaş hender. Amin. Kındaş hender. İhlas kundurda. Azalya Kadim Abdülgalim olarak kitap bulaydı. Aliye bilekte aldırmamlaydı. Birincisi bu internet kahalısı, hem birincisi urun alısı kızlarımıza alkışlar ben hürmetli okumaktan dinlesin, yuvusları verirsin, müzikali bular. Kadim Abdülgalim Ulu'nun Hoş Yolu isimli şiirine köy yalısı Timur Yusupov'u selamlayız. Evet, Timur. Baş yazarın başkanısı yaş kampanyası. Так развернули, наверное. В смысле, чего развернули? Просто смотрели. Эй, баласа, рьяда, баласа, всегда и когда Живона, куда половина. Ona tamam asıl hatta kumel alsa eline dede taştay bakmana akış yolu sırdaş mondaş yurdaş ki anlattı mere boyuna Buna yalan, bunda his karışta Uyulaydı, uyulaydı Yihan kuyularında hoş yılına Sınma bir yondur yamadın dere Yandı yürek tutar yıllarına Aktarlanda yendi kıyıları Boş yoluna eller Yandı dolan kısa korkusu Bu her günden devge Hıyal kisi Hıygen yarınlara Monte Yende arpa Saklanı Seven hoş yuvarı Dolma Olmer'in her yolda Her yerden hoş yuvarı Aklada yuvarı
төбәргә уйланып Хәлим Абдулгалиулла. Һез үзегезнең рөхсәтләрегезне бирәсегез дип без ышанабыз. Йортларны башкарырга. Гөлфия Атнабалкова әйтеп үткән, һез кайсы бер шигырьләрегезгә йырлар язылганлыгын да белмәй идегез дип. Әле бына бүген беренче тапкыр бик матур йыр Тимур уңыштарга уңыштар. Бер итеп кенә яңгыратан 32 теш аранан сыккан бу республика буйлап һәм башка бик яңга яңгырат әйткән булган кешеләрдән дә шулай күрсә Тимур Йосыпов безнең милли китапхананың добродусы, укучысы һәм ул бик күп шагыйрьләрнең шигырьләренә көйләр яза. Һәм рөхсәтләрен шагыйрьләр белән очрашып, рөхсәтләрен дә алырга теләй. Шундай теләктән. Зур рәхмәт уңыштар Тимурга. Хәзер һүзде без мин ифаслык белән беренче Башкорт Республика гимназия интернаты укучыларына һәм Римма Бесәев кызына һүз бирәбез. Рәхим итегез. Халқымыздың атақты ұлы Әмірғалиев премияға лайық болған Хәлим Әбдулғалиұлы. Хәзір Әмірғалиев исеміндегі бірінші Башқұрт Республика гимназия интернаты коллективі исемінен ұлы юбилейдің ысы өңірден айнақ құтлайын. Ерге аңлықлы қаулық, ұзын ғұмыр, балдарыңыздың игілігін көріп, рахат ғұмыр кесірігіз, һәм әлбетте кірдік ижадығызға мөккебен Хәзер ижадыгызны мөкибән итеп укыган укучыларның ханын артуын теләйм. Без хәзер ижадыгызны шул тиклем яратабыз. Укучылар һәр вакыт бу әсәрләрдән рухи азыктар ала һәм киләчәктә безнең шундай ук башкорт рухы белән сыгарылган матур әсәрләр белән күтүп алабыз. Укучылардан безгә бергә күрсәтәбез. Рәхим итегез, укучылар. Әгәр ертедәрәк яшьләрчә ошо рәткә тәзелеп торыгыз, карап утырасы республиканың карашларында күргәндә шулай дидем, шулай дидем. Әйе, шуның. Әйдә. Тек башлай. Туган ягым, синдә икәнен, һыгырганда кылган елдәре, карада ул кәрдава каплар, миңа якын тикләре. Туган ягым, синдә төште капып, ташланамын уны хаклашып, тамсы һыу көтеп симергәндә, кискәндә ташкан якташым. Азиз түбән, синдә аларынам, таларына ваклы, ягыктан, таналыктан әзәр алмаһам, ядыр ине янымлыктан. Туган ягым, син дә күккә багам, шәфкать һорап ергә тәңремдән, каптагында ямгыр дигәндәй, йөрәгем булганымда. Касан килдең тирәк, канаттарым туган як типкәндә калына, килә кеше ситәр якка гына, мин бит кайтам туган яныма. Kanımdan da, yenir tenimden de, zaman yuşkındıran yolgan yak. Min bitine, kaldırganım da yük, yüreğimde yürük doğan yak. Ak kirme, Boşkurtumdun yeri, ak kirmeler ili, Oğuzlardan tura көрініп, Yoktun onlarga bay, Noğa sağışlı yabay, Ak kirmeli halkın күңілі. Bulutlarga açtan, donluk kuh uraldan, Olgan Boşkurt soya gururlu. Yürek yavla bilge, yolga көтерілген, Bulgan ösün yerde huzurlu. Uraldan мәңгі tamır yegengele, Yaşamagan halkın күңілі, Ak kirmehen kurgan,
шунда башлап торган һәм баглаган уга өметен. Бар халкымдың коты, күнмәс рухи уты, ак тирмәле гүзәл илемдә. Салдулкындар кагыр, заманалар агыр, мәңге яшәр башкорт ерендә. Аңға батқан қанһыҙ ауырлыҡтан, талған һайын уйға батаман. Әммә һине моңло сал Таштуғай, Шаттуғай тип кешеләрен батыр затынан тир түккәнгә ергә исемдәре йондоҙ булып күккә атыла. Шаттуғай һин бөгөн, эй Таштуғай, аҡтан аҡты гүя күңелең, йәйләүҙәргә төшөп аҡ ҡайының, яулай, яулыҡ булғай нурға күмелеп. Шаттуғай һин бөгөн, эй Таштуғай, шатлыҡ ташып тулай йөрәктә, башаҡтарың ҡамыш ише шаулай, уңыштарың йөрөй үрнәктә. Шаттуғай һин мәңге, эй Таштуғай, ил ситендә сырлар булып турғай, уға ҡушылып, данын яңғыратып, бәхет көйөн уйнай ел ҡурай. Айбула, ул далалар иркенлеге, ҡырҙарының киңлеге, еренең киңлеге менән бер дәүләткә тиңлеге. Ул күгәрем, юшан еҫе, бал ташыған күстәре, уғаларда аҡҡылғанда сал тарихтың сәстәре. Ул һаҡмары көмөш йүгән, урманда айыуҙарға, таналығы ебәк ҡороп, баш бирмәҫ айғырҙарға. Ул тәбиғәт ҡырыҫлығы, кешеләре йөҙөндә, шишмәләр сыңы ҡурайҙа, шоңҡар ҡараш күҙендә. Көнгә ҡарап, айға бағып, афәттәрҙән өтөлөп, йәшәһә лә иманына һаҡлай алған өмөтөн. Хәтерләй күпме ул саҡтарҙы, һағынып ҡайта алып. Әсәм яҡҡан усаҡ ялҡынының иркендәре биткә һирпелһен дә, уҙҙарынан ҡулым бөтөрһөн. Бәйсендә ҡалҡып икмәк бешкән, тәгәрләгән картуф. Бөтә төтөндәрҙән тәмле миңә тыуған йорттоң әсе төтөнө. Ниҙәр генә яҡмаһа ла әсәй, усағында утын бөтөрмө. Ауыл ыңғайына әмәк тейә, мәһәбәттән төтөн күренә. Ут һүнмәне йортта, ҡот китмәне, йылы ебе саман өйҙә лә. Йән биргәнгә йүнен биргән Хоҙай, йәне булған, йәген көйләгән. Ут алдында тынып ҡала инеп, сере менән тартты үҙенә. Бер күҙ менән бер әсәйгә баҡтыҡ. Бер күҙ менән. Ут алдында тынып Ырымбурҙың далаһында ата-бабаң мәсет һалған. Ерен һаҡлап, динен яҡлап, һәләл тире, ҡаны тамған. Карауан һарай, ҡалам хайран, ҡара төндә һин бер ялҡын. Иманға һәм уяулыҡҡа саҡыраһың башҡорт халҡын. Манараңдың балҡыуҙары аҡ далала маяҡ кеүек, таратаһың һаҡ нурыңды күңелдәргә мая кеүек. Карауан һарай, сахраларҙан тауышыңды ишетәбеҙ, моңдарыңды, уй-зарыңды рухыбыҙға иш итәбеҙ. Карауан һарай, башҡортоңдоң изге йорто, туҡталҡыһы.
Һин ҡыйралһаң, ил сайҡалыр, тамырыңда туҡтар ҡаным. Карауан һарай, ҡалам хайран, ҡара төндә һин бер ялҡын. Иманға һәм уяулыҡҡа саҡыраһың башҡорт халҡын, саҡыраһың башҡорт халҡын. Мин көтөүсе. Батып барам ҡала таштарына, батып барам тәрән уйҙарға. Мин бер көтөүселәй уйҙарымды әйҙәп барам. Әйҙәп барам көтөү ҡуйҙарҙай. Мәмбәт атаның мин көтөүсеһе, минйән рухы күкшел даламдың аҡ ҡылғанда сыңлай хаҡ яҙмышым. Ирҙәр яра, ялай йөрәк ярамды. Иҫкәндерә күктә ҡарағаштың ҡаты, талмаҡ ҡанат ҡағышы. Миндә тулай аҫау далам йәне, миндә илай бабам һағышы. Таш ҡылынан ҡайтып хаҡ далама, бер аунайһы ине туйғансы. Уйҙар көтөүсе булғанымса, уйҙар көтөүсе булғанымса. Әсәйем шишмәләре. Шишмә асырға яратты ғүмер буйы әсәйем. Шишмәләреңдән әсәйем, ятып һауҙар әсәйем. Маҡан, туржы буйҙарында, әҙер киндер сайында. Әллә ниңә яратты ул, шишмәләрҙе таҙартты ул, барған ҡайтҡан саранда. Шишмә асырға яратты, таңғыһы дигән әсәйем. Мөлдөрәп аҡҡан шишмәңдән, ятып һауҙар әсәйем. Әсәйем. Ҙур рәхмәт һеҙгә, уҡыусылар. Беҙҙең Башҡортостандың халыҡ шағиры Хәтим Аралбайҙың ижад емештәренән ауыҙ иттек. Һәм юбилей уңайынан беҙҙең Йән шишмә газетаһында оҫта журналист Зөһрә Сәлимйән ҡыҙы Хәбим Әбделғәлим улының ижады хаҡында тос фекерҙәр яңғыратты. Һәм Зөһрә Сәлимйән ҡыҙы, хәҙер беҙ һеҙҙе сығышығыҙ менән көтәбеҙ. Рәхим итегеҙ беҙгә, бөгөнгө ҡунаҡтарыбыҙға шул тос үҙенсәлектәрҙән беҙгә лә ишеттерһәгеҙ ине. Уҡыусыларға беренсенән әле тыңлаған шиғырҙары өсөн рәхмәт әйткем килә. Сөнки улар тыуған яҡтарынан, әсәйләре, атайҙарынан айырылып, унда йәшәйҙәр бит инде. Һәм улар шул тиклем тыуған яҡты һағыныуҙарын, ауылдарын, ерҙәрен, әсәйләрен дә арлаған рухлы шиғырҙарҙы һайлағандар. Уларҙы тыңлап, рәхәтләнеп, алар өсөн ҡыуанып ултырғыҙ, рәхмәт. Ҡәҙим ағай, шундай матур шиғырҙар, рухлы шиғырҙар, патриотик шиғырҙар, тыуған яҡты күңелдә йөрөтә торған шиғырҙар яҙғанығыҙ өсөн уҡыусылар исеменән беҙгә рәхмәт әйтәм. Гөлфиә апайҙың сығышын тыңлағандан һуң, бына тағы нәмәләр өҫтәргә белеп булмай әлбиттә. Шулай да бына Хәтим Аралбай тиһәләр, иң беренсе Башҡортостан аҡ тирмәләр иде дигән юлдар иҫкә төшә. Хәтим ағайҙың ошо аҡ тирмә дигән поэмаһынан һуң үҙгәртеп ҡороуҙар заманында, 90-ҡы йылдарҙа булып бит инде, аҡ тирмә дигән йәмғиәт ойошмаһы барлыҡҡа килде. Бына шул аның шағирҙың бик тиклем көнүҙәк мәсьәләләр менән янып йәшәүен күрһәткән бер сағылыш, әҙәби сағылышы. Шулар менә Мансур Кимәлхан Шәриповтың фамилияһы беҙгә ҡош юлын Тимур Йосопов уйнап күрһәтте инде. Менә аның Хәлим ағайҙың ҡош юлы дигән шиғырла яҙған йыры, шулай уҡ менә әле Йәнсура районында йыл һайын үткән ҡош юлы дигән бар йырын башҡарыусыларҙың исеме менән йөрөтөлә. Менә был халыҡ шағирының тормош менән бергә атлауы, үҙенең шул тиклем көнүҙәк әйберҙәр яҙыуы тураһында һөйләй. Шунан башҡорт әҙәбиәтендә 26 поэма яҙған тағы бер шағир бар микән? Мин бына шуны белмәйем. Һәм ул поэмалары бит шул тиклем, әле шул бәләкәй генә мәҡәлә яҙған саҡта ла Хәлим ағайҙың ижадын байҡап сығырға тура килде әҙерәк. Шунда ла ошо поэмаларҙы яңынан уҡып, йөрәклеп, үҙем өсөн бик күп нәмәләр алдым. Шул уҡ аҡ тирмә, рух яҙыуы, саҡҡын, батыр яраһы, ҡаратау тотҡоно, ҡаналыҡ тауышы, шуларҙа һәр кемдең йөрәгендә йөрөткән хис-тойғоларҙы яҙып, бөтәбеҙ инде йөрәктәрҙе тетрәтә. Ҡаналыҡ тауышы тигән поэмаһы менән генә. Мин
Мен үҙем кисергән хис-тойғоларҙы һеҙҙең шул поэманың яңынан кисердем, сөнки минең әсәйемдең тыуған ауылы шулай бөткән бит инде. Шул әсәй, беҙҙе әми тиҙәр инде, әмиемдең тыуған ауылына барып, шул нигеҙ, ҡорған нигеҙҙәрҙең төптәрен күреп, шул шишмәләрҙе күреп, Уғатауҙы күреп, зыяраттарын күреп, ҡайтҡандағы тойғоларҙы мин яңынан кисердем. Ә беҙҙең Башҡортостанда күпме шулай юҡҡасҡан ауылдар. Шуларға йөрәк итеп, әрнеп яҙылған поэманы нисек беҙҙең уҡыусыларҙы туйғандырмаһын. Шунан бына унда «Тау эйәһе» тигән китап тора бит балалар өсөн. Хәлим ағай менән төрлө китапханаларда бергә сығыш яһарға тура килде. Шунда уны ҙур халыҡ шағиры дип тормай, балалар өсөн шундай матур шиғырҙар, проза әҫәре яҙған. Был китап татар телендә лә, рус телендә лә, башҡорт телендә лә бөтәһе 40 000 тираж менән баҫылып сыҡты һәм шунда юҡҡа сыҡты. Балалар бик яратып уҡый. Шул осрашыуҙа юҡҡа сыҡты инде. Ҡапылдан юҡҡа сыҡты. Ҡапылдан юҡҡа сыҡты. Балалар шул тиклем яратып уҡыйҙар. Рус балаларына килгән бит инде Өфө китапханаһында. Хәлим ағайға шундай үҙҙәре менән, ата-әсәләре менән, өләсәй олатайҙары менән булған ҡыҙыҡлы хәлдәрҙе һөйләп, Хәлим ағайҙы башҡа яҙыусыларға бар ине, анда башҡа яҙыусыларға һүҙләр димәне, Хәлим ағай менән генә һөйләшәләр. Шундай балалар уны яратып уҡыйҙар. Шунан бына тағы ла рух яҙыуы тигән поэмаһын уҡығанға ла шул тиклем тетрәнеп уҡыным. Шул рух әле күп ултырала һөйләнделәр, рух йырсыһы тип әйтергә тулы хаҡыбыҙ бар Хәлим ағайҙың, сөнки ул беҙҙең халҡыбыҙҙың тарихын, рухын беҙҙең халыҡҡа үҙенә ҡайтарып биреп, шул маңҡорт булып үҫмәһен өсөн йәштәр ошондай ижад шиғырҙар һәм поэмалар ижад итте. Әммә менә Рүфи ағай әйтеп китте. Уның эше, ижады эшенән айырылмай, тормошонан айырылмай. Ысынлап та, беҙҙең күп яҙыусыларыбыҙ Хәлим ағай даруса һыу хаҡында һәйбәт булыр. Мин дә тамаҡ. Өҫтән дә һыуға ла һәйбәт булыр ине. Шул нәмә әйткем килә. Күп яҙыусылар тип әйтһәм дә, әйтмәһәм дә, байтағым инде. Яҙыусыларҙың балалары үҙҙәренең туған телен белмәй. Ата-әсәһе яҙған шиғырҙарҙы, хикәйәләрҙе, прозаларҙы уҡымай. Бына шундай быуын үҫеп килә. Бында бәлки теге йәмғиәтебеҙҙең дә барлыр инде теге хилафлыҡ эштәре. Туған телде уҡытмайынса мәктәптәрҙә. Шуның бөҙөндәһе лә бардыр. Әммә ул өйҙән башлана. Беҙҙең балалар телен белһен өсөн, һәр беребеҙ үҙебеҙҙең ғаиләнән башлана. Бына шул йәһәттән әйтеп киткәндә, Хәлим ағайҙың 2 ҡыҙы ла саф башҡортлар һөйләшә. 2 ҡыҙы ла Мына тигән күренекле саф башҡорт егеттәренә кейәүгә сыҡты. Мына тигән башҡорт балалары, йәндәре, йәнсәрҙәре үҫеп килә. Беҙҙең Азамат улыбыҙ, Азамат Мәһәҙиев 5 йәштән шиғырҙар яҙып китте. Хәлим ағайҙың тәүге ҡыҙының Гөлнур менән бергә уҡыды. Шуны әйткем килә. 2-нсе класста уҡытыусылары уларҙа хикәйә яҙырға ҡушҡан. Шул Гөлнурҙың хикәйәһен тағы берсә уҡыусының Света Вахитова тигән ҡыҙғайҙың иҫләйем шул дауамлыҡ ҡыҙғайҙың. Шуларҙың хикәйәләрен йәшмә рәсемдә баҫтырып сығарҙы. Һәм әгәр дә шул Гөлнур ошо юлдан әҙәбиәт юлына китһә лә, матур уңыштарға өлгәшер ине тип уйлап ҡуйҙым. Йән теге йыр буйынса сәнғәт юлынан киткән килмәй. Уларҙың бына өйҙәге бер ваҡыт Хәлим ағайҙы, әле ул ваҡытта халыҡ шағиры тигән исеме юҡ ине буғай, Хәлим Аралбаевты Гөлнур һәм Ильяс Ҡарабулатовтарҙың олатаһы тип кенә йөрөттөләр. Сөнки улар теге тамырҙың яҡты йондоҙҙары булып, балалар араһында шул тиклем популяр булып йөрөгән шундай шәп балалар булып үҫтеләр бит инде. Шунан һуң Хәлим ағайҙың 2-нсе ҡыҙы Ләйлә әлеге көндә баш информ агентлығында эшләй инде. Беҙ гәзиттәрҙә уның мәҡәләләрен, информацияларын, мәҡәләләрен күреп торабыҙ. Шундай. Тимәк, Хәлим ағай үҙ менән генә түгел, үҙенең филеме менән, ижады менән яҙыусы булып, ул иң беренсе үҙенең ғаиләһендә шағир булараҡ танылған кеше. Кешелеклек тигән сифаты буйынса бына Рүфи апай әйтеп китте. Ысынлап та, Хәлим ағайҙың ҡарап тороуға ҡайһы саҡта ҡырыҫ ҡына һымаҡ ул. Ҡапыл-ҡапыл ғына әйтеп ҡуя ул. Ҡайһы турында әйтеп ҡуя ул. Шунан һуң күңеле менән барыбер ул шул тиклем изге күңелле, ихлас кеше. Менә ошо Азаматтың «Банан-банан килде ҡайҙан» тигән китабы сыҡҡайны, тағы әйтәм инде,
бір ай ішінде юққа шықты 5000 тираж менен шыққан китап. Хәлим ағай китап нәшриятының директоры болып ішлейді. Өстеме тираж менен ашын ялтыратып, матур етіп, тағыла 1000 ярым тираж менен шықты. Шундай миңа қағылған тағыла бір айтып кетем, бірнеше тапқыр деп айтам, енді Құдай бірдің бірінде хәнәттән бұл келіп те, миңа аны ғадет деп қалмайтам, едмәлестерлік. Хәлим ағай Көгалсын район хакимиятымен сөйлесіп, менің документтарды районға жіберді, юллар. Алар Хәлим ағай айтқанда, мен райондың және Құдай бірдің бірінде халауиясын алдым. Хақлы рәвіште. Хақлы рәвіште. Шұнағы Хәлим ағайдың тағыла бір сипатын әйтуге керек. Кеше, көп кеше өз ижадына қайнатқан. Башқа кешелерді хәстәрдемей. Кешеліктері хақында шулай пікірімді. Хәлим ағай Зейнеп Бейішева, Башқұртстанның халық yazısı Зейнеп Бейішеваның әдеби мирасын барлау, оқушыларға жеткіру бойынша комиссия рәйісі. Мына шул әһәттен көп іштер башқарады. Бүгін біздің алда, бүгінгі залда Зейнеп апайдың ұлы Тельман Әміновтың отырулар жоққа түгел. Чөнки Хәлим ағай Зейнеп апайдың зирасын Комиссия рәйісі. Комиссия рәйісі Тельман ағай менен бик көп іштер башқаралар. Бүгінгі күнде һәм мен тағыла бір нәмәне өстәп әйткем килә. Тельман ағай Зейнеп апай турасында бик матур истәлектәр язган. Диктатурга һәм шул истәлекләрде Хәлим ағай тәрзәдә эшләмәгәс, безгә Нияз иптәшем, журналист һәм шагыйрь Нияз Мәхәдиев белән икебезгә шуны кагылган үсергә безгә тапшырдылар ошо эшкә. Вакыт булмады. Менә шуны нәмәне әйткем килә. Хәлим ағайга бик зур рәхмәт. Чөнки бер нисәмә еллар, унысы классы беткәндән һуң Мәскәүгә киткән Тельман ағайдың башқұрт тілін тиклем шәп білуіне ұқпануымыздың сигі болмады. Диктатурда не береді? Анық үйләгендердің яғып отырабыз. Шул тиклем хилет башқұрт өздеріне құлланып үйләуіне шақтар қатады. Өзіміздің ұялабыз. Бір үйләмді әйткенде дұрыс бүгін қыстырмайса үйләмейді. Шул тиклем матур башқұртса үйләй, міне яғылсының өзінің балалары тілді білуі. Kim için yalan? Eğer üzüntün balanda, üzüntün delinde, benim yazganlarımda okuma ekan, benim yazganlarım kimge gerekli ulardan mümkün. O gayret değil, devlet değil. Gayret, devlet, belki de gayret. Belki de devlet, benim gayret. Buna şundan başlama. Benim köyümde balalarım bileyken, artabanda benim okumak, benim yazganlarım kalıpta hizmet edese. Buna bir yapayla biraz ayıp başladım. İki umutlarla, buna diye başlıktan geçer. Onlar Sanat evet, edebiyat evet boyunca bana gelen kişiler defterler müstesna, yan yerlerle şuay. Hәлим ағай yol yürüdük. Aslında da bana ailesi yaşlı gençler matematikte yengil ayaklı, yengil duyaklı, ol arıtlarla gidelim var. Şuna şu yandan aslında da hadi benim көп ağaylar da pek iyi yaşlar, gençler de bir yürü varmadılar. Alayı kimdir iradına Әлләғайларға, халықтар айтады, әм тешінме беке отырға бірді телеп барбайлар, оларла, екі күнде уақыттарым келсе, онда барсын тәлі әріп кешін, жалпыран болар үйлерге кіріп, алла сығып бақырсын дәлімәлі әйтілі дейшін. Ол айтып тұрғансын біздің кешін бірін болауын, мұна шөл жақтан Хәлим ағай. Шул тектім әдәбиетті таратуда, біздің әдәбиетшілерді көтеруде зор іш басқара. Міне, Үлір Ғалимовтың мынау хатым романын оқып, Şahır başımından buna bir yer kritik elbirden gitmekle yanıp sıktı. Anımızın bir tane adı ukurga gerek. Bu elbirden okup sıktı. Şuan fikir tutlarga gerek. Anımızın kişinin mülkiyinliği gerek. Kişiye ihtiram bilen para yüklülük gerek. Bana şu yaktan Hәлим ағайға бүгін бек зор рәхмәт әйткім келе. Hem de Gülsü yapay şiir yapmagan edi. Bu ben yaptım. Kişi baksana kaçıp geldi. Kadim diyen günlerden geldi. Kadim geldi. Sonra tutarım. Şiir yapmaya bari oyattayındı boş komulandı. Şiir yazına buldum hele. Hem de nesi kilip sıktandır. Bugün kolay kalarak kaldım. İsimiz Hadim bu halabit. Tügül hegel. Hiç
истә кәдимге, халкын тиеп янып яшәгәннәр, халкы өсөн була кадерле. Таматарда туган тәүге таңдан, моңлы гомер биргән саудала, атай рухы, әсәй фатиханы, Удалда киләһеҙле донъяла. Шәжәрәгә үҙ тарихын уйған, затлы нәҫелегеҙ Аралбай, рух яҙылы, таналыҡтың тауышы, йөрәктәрҙе ҡаға орандай. Исемегеҙ ҡәҙим булһа ла бит, түгелһегеҙ һис тә ҡәҙимге, үҙ ерендә аҡ тирмәләр ҡорған, халыҡ шағиры ул, ҡәҙерле. Şairдің ең һәйбәт эш торамы ул ручка бит инде бит. Мына мусулман төҫөндәге йәшел ручка, беҙгә тағы 26 пайма яҙырға көс бирһен. Шунан тағы хәҙерге заманда флешка тигән нәмәһе булмай бит инде. Бәләкәс кенә бүләк, быны әле теләйемме, әле аҙаҡтан теләйемме? Сөнки аның бер сере бар. Бына бер иптәш әле һаман төшөрөп ултыра ине. Ул бөтөн ерҙә лә һеҙҙе төшөргән. Менә Зәйнә апайҙың исемендәге 140 гимназия Ширниковталағы шундағы булған осрашыуҙарында, тағы әллә ҡайҙарҙа сәйҙәрҙә, бәйҙәр эскән ваҡыттарҙа төшөргән фотоларҙы да бар. Шуларҙы беҙгә шуны туплап һалып бирһәк, нисек була? Ярар. Октябрҙә һеҙгә тапшырам. Yine 12 Oktyabr'da Zeynep Hoca'nın heykeli nasıl olur? Şunda ilk olarak kiligi, bunların fotoğrafı bununla haber bunlar karşı kiligi. Buna şimdi yazdım. İzgi eserlerin, şairlerin, ülgür kadınların, yük atların, hatta buna var mı işlerin, yılın otoların, ülgür kotoların, ben hep bir istilde oldu, her ikisi istilde. Zeynep bilgi işi var okuyunda, kazanımı hediye apaydın, eseyinden yürek okuyunda, kan tebişi büyük vatandır. Sebenarnya ini film buat parangan, ini yakin orang pun ada gambar juga. Maksud film yang kan bukan dia yang buat ini. Был шағиралардың аралашу стиле кирәк бик яхшы. Хәзер бүлде Явызсын Башҡорт дәүләт университеты профессоры Мирас Хәмзә улына бирәләр, рәхим Мирас Хәмзә улы. Һеҙгә шундай һорау бирергә теләйбеҙ. Ир егет булараҡ Хәдим Әбделғәлим улының сифаты, ир егет сифаты. Әйтеп Hürmetli edebiyat hevesler. Birine tapır. Ya bana gidiyor. Otur lan. Okumsa hemen. Boşu üstlerine tağın bir tapır kuyut halıdır. Ya yaşta. Böyle. İki hep ben değil. Hep bu kiseni kitap asıl turağındağı benim Xadim dostumdan şiir bilen başlanır değil. Bu şiir 21 buatта yazılgan. 9 buatта yazılgan şunday kitap var. Bu Irk Bitik diye atalar. Irk, Arakut Bitik Bitiw. Kuredelik kitabı diyen kitap, Türk dilindeki şunda bu kitap asıl turağındağı kitabı. Asahında kişiler yazmışın durayın. Bunu bazı editler gibi yazarlar. Editler burun-burundan ular tabip de bulgan, kuredesiyle bulgan, il halkının kengəşçilerle bulgan, şairle bulgan, hem başka hünerlerge iyi bulgan. Buna demek ki 50 vakitte şunda kitap yazgan ediken, demek şu vakittları bizim tradisiyalarda devam edip, bugün günge yetkevisi editleri olursa. Şuna, dedim göre koyuyorum. Bir yılda üniversite okurayım. Bir yılda. Ул менен үлкөнүрөөк армияда хизмет этип кайткан, hatta imtihan berip yürügen vakitte
солдат киімінен үйрей тұрған. Шан бірге оқыған вақытта біздің университет Шоңқар есімі жоқ еді, Шоңқар Төңерегі бар еді. Әдебиет Төңерегі бар еді, есімі Шоңқар Адақтанов жолы. Сол Төңеректерді үйріп қараймыз, анда бізден үлкеніректер бізге жол бермейді. Біздердің әсерлері тікшерлер бізге вақыт етпейді. Біздің түркімізде сол хаттың ялышқан кішілер көп еді. Тұттықта өзіміздің түркім группа, егерде башқұртша айтканда группа еді. Түркім өзіміздің Төңеректі болдырдықта, сонда бірін әр бірдің шеғыларды текшіре бастады. Дәугілерден бұлын біздің шеғылды текшірді. Шан біздің ұсалғыда ұлығыда алайы бар емен, шпалдардан барам деген шеғыл бар еді. Есіме олай тұрмыз, әрқанда шул. Мына темір жолдан шпалдар бар. Сонан барам, ұйнанып барам дегенірек шеғыл. Оны ағай біздің түркім де оқиметіне, нәқат естақы. Олай да, оның өсі жеті бет сотқа бере керек, ол темір жолдан беруге ярамайды дейді. Шулайдып, сондай кемерде текшерше тұрғайнық білетеймінде. Жаным, ол ниндегіне жолдан кетмен. Қазір ниндегіне жолдарды өтмен. Ойлап қарағын, қай жолдар ғана келгейтінлерге шөкір еді. Жан, екенсі бір біздің Төңерек Ағзахат бекен, түркімдеші бір, өтегінде әлі хейбет біле, Рафаэль Алмағұлов бір вақыт Башқұртстан газетінен бит құрайын. Bir bit biri giderdik, parayım değil. Evet güler bit öyle güler. Hatırlaya görmüyor. Lisek bit bir elde yayınlıyor. Hala hani kurtarıcı var. O zaman da bir yıl İslam'da o fayda yayınlıyor. Bir yıl baktır hem üst kumkalara verirler. Anlatışlara kurutmayın. Hadi Totuş kitap neşriyetinin direktör olayı bütün nemege hoca direktine bölüydü. Bütün kitap, dünya kitaplarına hoca olup gitti. Sonra mine ular bilen kılgansa karşı birge okura tura gelmedi. İkincisi kursun başından Arimiyaga gitti. Arimiyaga 3 yıl hizmetlerge tura geldi. O zaman da şu ayını. Şu Arimiyaga hizmetken vakitte men көп kişilerden hat alıştım. Lakin en көп kişilerden hat alıştığım gün hayır derlik kadim buldum hem onun ittesi kılara. Kılara benim Türk'üm turağında ya da onun kendi ahvalleri turağında ya da kadim şiireye turağında ya da hem özünün şiirlerini vere, bütün yağlıklarını vere, nemeler benim matbuatta görüngen şuların bütününde beni haber edip var. Şu an göremiz bu devirde benim matbuattan ayrılmanın tehlikesinin artalar. Hem şu vakitte bir yerde o basılmadı. Niye kırgatalı ki olan bütün aklayayım. Kırgatalı diyen baymağa giderdi. İki top dolu değil. Bitti. Allah'tan oy. Ben şu baymanı sulakta okup eliyle getirenden tüveteyim indi. Onda kılıklara bir vakit bu hakim. Görürsen. İyi. Hem hayır kayıtka şimdi azaptan belgeler icatlık bittiğinde şu an bana bütün derin bilip durmayın. O da bu öyle olun ömür güne hürremkin. Hazırki vakitte bana bütün şu olmuşlarınız Halk şairliğinin isim bilen bilgen bitmedi. Halk şairliğinin yokta bilmeydi. Hürmetli balalar izleyken gelecekte şu isimlerde alırlar değişti. Onu elden isime ilekten ütkerler. Birine ilek bu havul yagarı ne? Bütünden gitti, bitti. Olay bulmuş olur. Isınmayan elimde. Halk şairlerine girerler. Bana kadri vakitte uydam kararır. Nige 5 kafirge 1923 yılda bilgenler. O vaxtlardan 50 yaşlar bulunmadan bolgan. Şundan birini ne var 15 kişiye bergenler. Şahit degan isimde. Yavuzlar edeplemegen vaxtda. 15 kişiye bergenler. Erbide hərbi deri şahitlarına 3 yıldan aşıyor. Endi bütün de birge uşaq 1000'den aşıyor. Demek uşaqlarına değil. Bu en layık isim diyebiliriz. Kitap asılsız kişi bu huredesi, akıl iyidir, şahit. Her vakitte kitap asılsı olup kalır. Zor rahmet. Sabahtaş bir radyo kişiye bileyimleri bu kitaplara bilgileri kuşatısı konsept sırada. Burada indi yazında kayda basınlarken de ilgi verek. Ben buna Zeynep Atay'ın heykelin aslında bir iki saatini düşünürken
Buat bir iş. Dur rahmet. Biz bugün Osraşov başında юбилей olayından da tepektik. Hem kızıl bulup dilerlik İcrat Laboratoriyası'nın Kadim Abdülhalim Bula Arabayası'nın İcrat Laboratoriyası'nın tanıştılar. Hem bunlar bizim yunuslardır, okulsulardır, dik matrikli şehirlerin bilenler. Kadim ağaydı. Hep bizge İcrat Laboratoriyası'nın küsteneslerden ağıl ittirir. Tut hepge. Evet. Ne? Sanırım derslerim baytakına kuruyarak astılar idi. Güzel programlar. Peki bunlar damladan gidip lisiyle şahsen şeylerden fikirler toplayıp sokakta yapıp ben duyuyorum sırasındaylar olmayla bloklardan. Bunda maşallah ki paranın Afganistan, Samaristan'ın efendim alanında yaptıran kısa bana fikirler dediğimde. Dolayısıyla umayla şimdi bloklar paymalarda aslında bu bırak kayalarını bizim oralara peki ambarlıklı getiriyorlar var. Bu ambarlıklı yalan bir bu altı tırnar bir tane. Lakin ben tutkasıydı bunlarla aklımda paymalarını kullanmadı var. Böyle bir bölge toplanın ürünün kullanmanı ağabey zorlarına bilgen varyantlarına aşağı. Ben ona hakim bilen hakim olay bilen de dönüşümleri görüyoruz. Evet. Ülkeler üstünde paylaşmaya yapılan. Son eksiklerde neye ağabeyden bilgenler mi? Turistler var. Bunlar yönetmeler var. O şu aktivite paylaşmanın, kullanmanın alanına hakimler yaptıran bizim fikirler yani bunlar. Ağabeyden de redaksiyona Ağzahı. bir yukarıda sizin kudretlenmeleri. Ağabeyden redaksiyona redkaleki ağzahı Hakim Dilajık'tan diyen. Min Bakı yanında. Yani paylaşmanın bakım yanında. Bayman Bakı yanında. Min muhavarat bu hala tuğan yerge, ata-baba ruhuna doğrulur, muhabbet, yani patriotizm temağı hakkı kıyırgatılgan, hakkı kıyırgatılgan avval misalında yendi kötürettirilip obrazlı yollar bilen asıl biriler. İtkerme, birincisi, olumlurak qabatlangan, şuğa göre kıskatıldığı turaktırgan urunlar var. İkincisi, glavalarga bölüp, ularga isim verip bulmayman. Ayta turgan fikir obrazlırak bulup, kayırma ahanın küseyke düşürüne. Aytayıp yetim koyu, battık buyala yaşı. Yaşımken yeminken. Battık buyala yaşı. Avuldaşlar ziyaretka kayta. Yeki tuğan tuprak tarta. Tamatlar davullu yaşın, eseyim kaheri, hem başkalar. Bu tepaga üdet matbuatta pravdalar, dur ud buldu. Mesele yer kucaları faydasına halittirdi. Taktı, bu tragedya big tipik. Taktı? Mana? Taktı. Taktı. Tipik. Bu tragedya big tipik. Sen buna bu şeyde böyle hakim olaydan izlemişler düşünürüz. Ama bizde bakım sıktı, hikaye kesildi, üstünden de mağdur olsaydı. Bunlar benim haklayım dedik, kadınlar. Hani benim bir sakta bilmiyorum, hadi diyor. Sürmez gibi. Şurada kadınlar bunlar hakim olaydan tarmastik kusirmeyle şunu okutahı var hikaye. İken bile sıyırdım, bu da böyle sertken de var hakim olaydan. Şurada böyle kadınlardan kadınlaydım. Kişi yok sattayım şöyle. Esnaf da o laboratuvarda kuvvetler. Ben hakim olaydan buna böyle taşlandık avul bütünde. Avuldan kuduk hemen iken havu var. Şundan Turgay ısık çığa. Bunda hakim olay ete. Bu Turgay ısın bari nade uydur başlanır mı? Turgay şef tipinde bizler buradan. Buraya okuyan bizden.
Koduk obrazı şef, diyalog formasında bilgende koduk şagir. Evet, şimdi neden kolu bugün Fransa'yı kısaltıldı. Tanısının neyleri, fikirleri buldu. Sularını aldığında şef degenden kaldırdı. Nasıl degenden evet duraydı. Sonra bir elik taniye geldiğinde yazıslar sayıdan burasıydı kanıtladım. Bir elik rayında da kudret gibi turaydı. Her bir milden rayında buna kartaların bir kırkımaran da İngilizce eski kartaran buna dur mesela sakmaş kabarganlara kartar. Bir yazıslarına sakmaş kabarlık. Şuna kaya onlarda buldu, suyup düşürüp falan bitince. Ben buna burada de tabla var da iliyle karta buna yere bir karta her gün araya gidiyoruz. Duvar buna edebiyat günleri müddet olayını, şavla gürler müddetinde. Bunda alıp yürüyeyim. Yıla biten yıllarında her bir avuza yıllarında kızık nümeler ısırayı, kapkiler. Bunlarda buna yazdığında Azaktan yarımsıda çünkü yetki bölgelerde neler unutulmayın. Türkiye'de soruşturmalar kuruluşlar. Bunlarda münasibetler yanımızda falan. Bunlar elinde bakımda devletli adlarımızı var. Şimdi kırık memeler bir yardımcıyken dolaşmak yeni eline haklanmayacağız. Sonra yine bir kulaklık bunda diş istihalı olur. Bunun elle bir sıradan sonra eski kulaklık şu kriminalarda numaralardan her taşına yazarlar mevcut olur. Tamam o değil bir takım. Ben de bazı eski başka yer mevcut hikayeleri siyah. Çünkü hikayeleri siyahda bazı eskiler bir takım dilgen şekilde. Şunlar mesela şu var, Malaya'da Gülşehir Dağı'nda vardı, Miras Kardeş vardı, Galiya'da Bulaksaray hükümetlerinin bölge vardı. Buna ışıklar şimdi yazılgan. Buna ana İlken Türkçesi'nin ulaşma yerine İskendur. İlkendur. Zaten artık bir yazılar. Bir tek uyuşturucusu bularak burada Zali İbrahim telefonu yazılan. Miras Kardeş telefonu yazılan. İlkendur, Ulus İlkendur. Sen Bulaksaray telefonu yazılan. Bir bakalım ki nasıl öyle naklar. Kıskanımda şunda lider alabilirken peki Balıklıkta kişi şuna giretken bölümünde. Şans bırakmayan bölümünde. Dolayısıyla bilgene ihtiyacımızda yaş tutar. Şimdi balıklıkta yarı bir bunday da immetrektir. Bundan itibaren 15 yıl var. Şu ayetlerinde bunday kıyımlardan tekrar edilmez. İzzet laboratuvarı ihtiyaçları da işe kaldı. Bunu İzzet bayağı ederek gittiğince yine birisi şeyler sırtta Lenin sigaraslarında. Ben bunu 63 yılda birisi şeyler değil çünkü o Respublika matbuatında sakha o ne getireyim buna. İzzet başına. İzzet'ten başına anlamışlar. Mesela biz krizi pahalıdır. Baktık kaldırmalar. Şanslar bulunsun. Bunda buna kaleminde kural bilen şeyler. Bunların da kuyar sularının aklında sattı. Bunların da avlusta sattaymış. Şu iki şeyler benim icadımın başı duayında. Benim ise halkın yaşlı gençlerimize basıp sattı. Ne olar bunun? Baktırı var mı? Yani vatandaşlarına şu kuyar sular şeylerinin asıl fikirlerinden bir uğur sahanlarını yükseltin. Kaleminde kural bilen avluda bir yayını göre. Ben de buna senin altında sırf şeylerden tabi Ataygar'dır, Ataygar'dır ve şonkar eder bütünlerinde sorunlardır. Buna hamdolaslar her kişilik diyen başlayan bakımdan bir parasa. Buna şu parasayı bırakmayın. Bundan da kimler var? Reşit Sekur, Eskal Ahmet Kurra, Reşit Sekur'la bir yerinde Kadir Kahraman var. Fakat Nabi, Elif Tuğur, Enise Tahir ve Kadim Arabay, Meyliyar bin Mekhanak, Kimir Yusuf, Safran Elibay. Rafael Arnavurov, İrik Kimya Burak, İsmuhammed Sarapov. Bana bayağı kişiler.
Ömrümde bir hürriyette başında Başkasına gezdiğinde Kurtulu'ya Fransızcan ömrümde tanıtılar. Sitte milletlerinde şekur, reis miftah tarafı, erişimde seyfiyla, safon lebay, İmrisi kufşidir okutra, kafak nadir, Yunan herif, Tuymanı ömrümde ne? Şarap min diğer meşrularında. Timirgan kelime sanatı. Şimdi de tarihi sularda bizce kurete yaptırdım. Bak isi kitaplar fileteydi. Ümitler. Sonra Timirgan kelime sanatında vakıf bulduğunda çoklar edebi icra numarasının yeteksiz buldu. Hatırında bu Haydar diye makallarında Timirgan kelime sanatı da etik kitaydı buna. Haydar, Timirgan'ın kalandaşlar. Bu hatiye seyircek duyuha rafuy. Yine edebi icra numarasının kurtarışından sıktım. Bunda Kadim Arınbayif binen atılır bakımına sıktım. Şehirden tiksildi. Ben şulturlar paraydı. Bunu atılan okulun keremiyor. Buna şimdi lider palasa bir yatırmanları gösterge. Hani bir yerden mi şimdi palasa? Gösterge. Evli benden. Şoför mü? Buna neydi? Buna bu vakitte belki galimlerge kerat bulur ya istimkara kerat bulur ki önünden Gurrak ayırmalarından tarihten kaldıran. Kerat bir bulur mu? Değil mi? Buna etekli şu aktardan ki sen buna malif kala izah etken yardım bir yıl iki payma, bir kişi payma yardım şahın sadakatı gibi payma. Buna bir kişi paymanın kisi ki adamı tarihi ıslarına indi. Saktarına yardım. Bu itilata kişi var mı? Sekarang kita kan melakukan pola. Namanya dan Eropa kerja kita, Eropa nias baik buat kami pada dan sawat. Julai kali ini kita rezervasi tentang mereka, Kuraiser lah, dengan Indonesia pusat Kuraiser, Erhan Kuraiser. Kemudian Avrupa'da ilk hastalığı gittiğinde ve belki dağlar Ruslar yaşarlar. Ülkelerde bölümünden başka Ruslar yaşarlar. Uzak kitap alıp kayıtlar bizden, böyle avtobüsten alınca. Yok, sanmı hikayesi var, değilmen sahibinden değildim, başka Ruslar'ın. Bu vakitte bana asıl bir kişi tayinlerine yapayım, bunun tarihi bu. Ne ortadan neydi ne? Bana dediğim usul, yine yardımcı var, usul, ilk doğru, belki daha, herkes, terör, Başvur şehriyeti Antalya'ya. Bu benim nerede gittiğimde Antalya'nın yukarı kriteri. Nasıl Antalya'larına bakıldıkça o Antalya'lar var mı? Benim de bakılmışlar bakıldı. Şu benim alayda Antalya'ya bakılıyor. Her vakit bir sınavlar arayın. Eli grafiği kaynağı 60 yıllarında onlar da elektronik. Bunlar Antalya'ya var. Itu Ada nindey şiir üstünden şey yaman üstünden icap gibi şiir nindey icap gibi üstünden işleyecek. Buna dolayı yeni buna birisi kitabı. Bu kişi de yapıyor falan böyle. Aslında kumulda şu hattı kurtarıyor. Zato Zato iyi kalemi kitaplar. Birisi falan kurulunlar. Şu yaparlar kitap. Evet, kuruluklar kitaplar. Onların hizmet olmaları kitaplar. Hayallerim böyle tamam değil kan şeyi. Kadın Abdülhalim o bana spesifik terga karakteristik derden. Ona hep problem var. Namanya yapal falan. Evet. Bir nere kızlardan aldım, ben almadım. Anu medikit tabii. Ikur lagi kita dari gambar. Evet, bilmiyorum. Bunu her zaman çıkan bir kitap değil. Bunu şu birisi kitap. Ben dedim ya, birbirine aşağı kitap. Bunu sıktan bile. En yükünde bir kolay indi. Buna da yer yönettiği kitaplar verildiği bir tarafta. Böyle bilir ki bir şehrine sıktan. Sonra buna var bir kumul kırıstığını bitince el yaraha elimden kut. Peki, kolay. Kendi kalıp yönetimde 70 home diye bir podcast diyor. İsmi şu an 70 home. Yine adam kızımda tutar var. Falan falan. Allah'tan sertifikat
Ол қазіргі заманда мусульмандар 5 жылға бір кітап шығару деген план қойғандар. Шуға мусульмандар рекомендацияларын бар бізге. Рекомендация. Сол 75-тен бүгінгі жағын условно. Олардың білген бізге оқып көрсетейін. Өмір yılдағы, бұл yanlış eder. Көз көрімі етмәз, сал даланан, тіпті яттан жабай ауылдан, тәгірәп сыпты кіске гіне йымғат, түймәлді біраз дауылда, түймәл әлі, қайсақ бұтал хала, үзілмәні шүкір йымғағын, кішілерден келдер йымғағымды, мен ұсынағына йылманан, өмір йымғағымдың ебі ерді, қат-қат ұрарғала еткәндір, Birler yıldan, yılhır, dala, daldan, ul kaydadandılar. Beni tegerey yılgat alda vardı. Yazmış bunu kayda eğitmeni. Kimler bilen yine ısrarşmanı. Bayhımelde bir gün kütmeni. Diyettiler, durmuş, ettiler. Yıldı yılgat ilde yalpılda. Belki bulma seni kızıgılar. Bugün bir türlüğüne kalkınha. Yımğağımdan indi kızılıp kala, yaktı edi nuru yolunda. O yımğaktın baytat ütken yılın ülhalır mı yani ruhunda? Yımğağımdı ahırı kut tağattım, uğrar gala müddet etkendir. Onun usul kaldı balasakta. Min ufuktar aşıp gitkenmin, üdükleri, yalgaları bulha, yazıkkam onu yurayhı. Kadir kaldı, ömür yıllarında kıymet neyse biri var yani. Biter mi? Yani buna biter okutturmaz mı benim? Şu bilginden okuyayım da benim hani şöyle vakit, şöyle görür, bana bugün günün düştü bir ağay, benim yurtta yaşayan bir ağay üst harfliğine bildireyim. Bank, больница, аптека, магазин. Şunun başka iş yok diyorlar. Şunun ikisi bir heyte Azat Osmanlı. Emin işleyin ki, kaç işleyin ki ya? Tiktoram sayın zaten. Bu bir sayıdalar iken bakan. Tiktoram sayın. Tiktoram işleyin. Taraf sözler var şurada nezerde, bilsendirlerde. Ben bir kere Banisa Tilgesinde Nibro kanalında şimdi ne yazıyor? Allah razı olsun. Yok, он я не братик. Побольше положительных эмоций. Он говорит, ну хорошо настроение, сейчас yaxshi keyif degan she'rni yozdim. Yaxshi keyif. Tabib yozib kelgan bo'ldi. Yaxshi keyif deb darrov. U ne bo'lar? degan aytdi. Shartgacha bu yıl arav, günde bir yaxşılık isle, bir umuş atlıdır, ya işinden bir hiyiniz, ya kulüşün tatlıdır. Takındırgan iski tutun, alhır ihlak saklar, sakırgın ya türlü kurba, yedin urun usaktan, yani dostlar da tapdini, teşekkür yapmadan, ilidir ımdan anlagan, öbür akıl hatmadan, iş yılında ülüğüne uylap sırar bir şartlık, kırıp aldı oturmuşta bunu kılan bir kaplı. Hantidir, ilerlerde uzmayın samalarda, şahir biraz hantir olan bu zamanda da yaxşı keyifine göre bunu yaşap kararlar. Kadir Turat'ın diken bir tane yararlar. O ne? Kendini tutulmak ile, diken okumak ile, programda yapıyor. Programda cevap verirken, Halim Ağa'yı eğer okusalar, belki konakların buraları bu. Okuslar var mı? Bayağı niye seri tepkine verir. Birden vakit yağı bitmek kadar şuna bir okuslara kaydıda kay. Bir okusa burayını, Halim Ağa'yı muhabbeti yaşsakta, birinci muhabbeti bulgan mı?
Шул хакта һорашырга буламы дип әйткән проект кеше. Беренче мөхәббәт хакында күп һорайда. Мен укырла икisi ölçü uletirhin birisi ölçü bile buna devam eder. Uletir olgansa. Buna Tilman Gaziyeviç benim Zeynep Apay'ın ulu, İlker ulu. Onun şu bugün günde Zeynep Değişivan'ın yurt müziği kırıldığı içinde bir şunlar gitmaktan devam ediyor. Buna şu müziğe men tilin alda kitabımız bile ekan. Büyük zamandaşım, Başkırstan'ın birinci halk yansığı, halkımızın yarattan elbette, il ilahe Zeynep Apay Değişivan'ın yurt müziğine, Uğran uyanı, Esey Kutun, Gayla İstergin, Doğru Haklansı, merhametli kişi, Ulu Zalim, Akademik Filmin Halil Ulu Emin ve İsterim Ahtar. Evet. Şimdi mi? Bir tarafa kimler kaldı? Bunda salavat diyor. Salavat kelime. Riyaz kanal bunda mı? Yok. Renata ayında bundan tidak ada. Bunda evet, şimdi. Arada. Bunda bir Hayrullah Rahim'in kitabını sıraladık. Bunları da edebiyatında. Bunda benim yaklaşlarım kim yazışar, annem bibliotekçilerinin icadlarında. Böyle bir tamamlar tabii bir yazıcıya bilgidir. Yine, yani Başkırtan Respublika'nın bir kitaplarında isterim ki kitabın yoksa icadları kalın olacak. Yani kitap. Bunlar üretilmişse bu sahte yasin bir girdik var. Bibliografi adlısı var mı? Herkes bilmegen. Ben de uyuyan terus o kitap izleyen sakladığımızı yönlendiriyor. Bir kişi var, yönlendirisi aktarında ne aktör arasında. Bunda film izlemeyi, bunlar da çarpıttı. Buna kimlerle bilmiyorum. Benim bilmiyorum. Hayır, hala bir hava mümkün mü? Evet, bir hava var. Kendisi muhabbet bilgileri. İlhamlandırgan, ilhamlandırgan mı? Birisi muhabbet, bir anne keser oldu, bir anne keser oldu, bir anne Türkiye'ye gösterdi. Nasıl bir şey? Dikkat Mısır'da bir manifestasyon yaptı. Bakımda eski Türkiye'de katlanan Türkmenistan. Ben nokta evet günler oldu. İlk evet günler oldu. Asıl düzenli Türkiye'de Mısır'da Afganistan'da bir de iddia var. Şurada kime ne gerek? Dikkat Mısır'ı. Dikkat Mısır'ı. Yani ya böyle onda aklımda oldu. Yine aklımda yine Her zaman haraplar. Onu şu sigaretle izahiyip zaten bilmiyorsun bu. Allah'a hukuktan düştü. Bunda vuramayız kursun. Yakınlarda vay, reis dünler. Böyle biliyorsun da. Dille kayıp var. İlerlik bir yayın var. Bir güzel. Sonra bir apay geldi. Sonra kimi de o tarafta çıkıyor. Benim ağızlar kimden? Benim ağızlar. Bravo. Bravo. Apayın milletçi bir apayın diye. Benim ağızlar da işte fiyen gider. O milli ülkeden hakkın. O zaman o sırada bu kadar. Kayıp mı ağızlar? Hazırlanana okuttuğunu neyi? Şu hedi işte yani. Şu iddialar hedi davet yapar şu hedi yakından izlenmiş ikisi. Bunun da başkasına işte ilgez. Eğer böyle kendisinde bir de sonra var. Aklımdaşlar yankılarda huskani. Hangisi? Sonra şimdi gayretinde yani hükümse var mı dedi yoksa şunda hem dengan aklımdan çıkmıştı. Bir tutar vakıftır büyük koyup bilemektir. Gidip de buna yaşakta, kıyımsakta, yazılasakta kalır. Çünkü bundan dünya şartları hele yanındayken ben de aklımdaştayım. Dedim ben kaybolan şeyde kıyımsakta şu gibi kuruyamayım. Her bunda şartlar hele yalan kıyılarak bekliyorum. Nasıl ikine geldim ben niye hele bekliyorum. Yani bu şart ama o değil ya. Sınıf taşımayı böyle uylanmalar gerek bu kita Türkiye'nin usulü var. Bu vakitte yine turmuş meşakkatlerine dinleyip tuvar kalmaz belki buradan da anlaşar. Biraz vermek var. Lakin buna Rami'nin de hemen de hatırlayın.
Bunu hep icadına Elemiye ve şurada Avrupa kesilmeha. Gani yıllarda tosar kilmeha. Ülke komitesi tarafından da, Kırgızı tarafından da özelliklenmeha. Belki elemiye şimdi hırlarımız var ya da anlayan böyle. Bunun her bir şeyin hırlarımız var. Kurt şirinlerinde iyi. Elbette ilk ekitte 45 yaşında davranışını icadı. Lakin karakterin zaman sarkına başkara çok vakittadır anlarışta kararlı trend var diye değilim ben. Min yanına ham min bilgen dikin yaratırken. Yani min bilgenler iste utardı. Kumulunda, yüreğinde, öte mühitinde. Onu her gün üzerinden mümkün bu anlar anlatıyor. Merhabazı diyeceğim. Dünyaya karşı şunlar tarihli evlilik yukarısına uğrayıp buna bir vakitte etkenler sınıfta ağır saklayanlar tırganlarını görecekken bu şartlardan biz sınıflardan öyle diyemediler. Lakin halimin bundan dolayı benim isim işlemeye vakit benim kaynağa çok ilerledi. Nitekim kuvvet kadar bir gün vakitte maksimal faydalanmak fazla. Bunu kadar iyi de bilir anlayacağız. Yine işten bu şartlar. Yine bütün eşini verecek. Kıytımız gerek karşılık ilgili mübarek geldiği Mısır'a provotta şundan hukumla havatasır gerek tayin vakitte. Lakin bir vakitte başlatmayın baksa başlarlar. Baksa dediğim için o aksatı değil. O Türkiye hizmet, rehatlerle şurada yürüyor. Peki ne içinde? Nimetine şurada işte baksalar ağaçlarla bile şeylerden kendinde, tuğlaylardan da bile şeylerden koşkot kusutinde, yakıtlar hayatlara, yakınlarına eşesler kıskıra, azergümanla indi kıyır. Hatta eşes, koşkot tutarlarında bize, şumutta. Ve şu iş gerekli, hizmet fikir gerek, şu her mümkün fikir, fizik iş gerek. Bir güne Tinkola Bıkırtma isimdeki kitapta ya, yarıma, ama keşfetülmeye bakar. Uyarıyan veya hayret kılmayın, kurtultara yaramaz. Oturup ya da başlarına durmak, yani böyle aslında işler varsa, bir üstel. Bakıp yaratırlar, yani böyle kalmazlar. Ama mesela oturup bir gün maraman tıkayan, bir uçak bunlar için. Biraz burada benim cevap değil. Aygül, sen bir dinleyden bir talim ağayından bir gençlerim. Vakit ilgilisin. Hadi bir de yanında elbette asıp gittirmediler. Min yavrusular idarında onun o hakkında işlerle sonra kildi onun kolpanın türlü yaktarın üründe kesirdim elbette o bir uydu işten yük altı eder bizde anlaymışsınız. İşte her vakitte uydu melindekili bütün işte altları gerek bu hattımda bir gerçekten olarak işleyeceğim. Son fikir rahmet onun ben işleyende yalnız böyle hatayı verip para o elbette okutuşlarına yükselerek öğretip onun koçlarına ilk gitmeli. Böyle işleydiğinde talapsan ve şu talapsanlık arkasında benim sayıyoruz onday şahıslar işleyenlerde bir lugat bilmezden oldu. Şunu etkileyinde şunun Kadim ağayımın büyük yaşamın yurtlarında sınırlara girdim. Hem şunday duymazı falanında bulun, bir kalbiyke düşürgekiler. Onda bizi ekskursiya alıp baktılar filarmoniyaga. Onda duymazı falanının şunda sahneye Kadim ağayımın bile yırlap giverdi. Şuna onda işleyen музыкалистlar ahиtti. Вам надо непременно принимать участие в музыкальных конкурсах. Вы почему не участвуете? Kadim ağay, я занимаюсь другим делом. Şunda Kadim ağayın istimali yırlağanın işitip benim uyga başka bir fikir geldiğinde yazıcılardan kiselerine halk yürümeye başlandı.
Икенче төрле форматта улгарга, чөнки бездә һәләтле язучылар шул тиклем күп, уларның һәләтен халыкка җиткерергә кирәк. Һәм бу турыда һөйләшеп инде безнең концерт булды яшьләр театрында. Бер канатын шигырь, бер канатын моңлы йыр дип аталды. Һәм Кәрим агайның Дияуы Курайда уйнап, Курайсы китмәле Кәрим агайның йыры менән башланып китте безнең концерт ошо республикалар көненә арналган. İki tapkır ütkərdik. Ике тапкыр үткәрдек Союзда мин эшләгән мәктә, ике тапкыр үткәрдек ошондай. Шигырь һәм йыр кисәһе китмәде. Ана Айгиз Айбай Мөхәммәтов йырланы. Ондай Ринат Камал бейемне. Тәҗрибәне генә ул гомур сәхнәгә сыгарып булмай, ул Кәкәләмәләрдә сатмайын, япламайын. Кәрим агайның тағы бер ние бар. Әйттем инде талапсанлыгын, үз-үзенә талапсан һәм үзенең бойында шунан шул хәтле честный. Честный, ул дигән Нидә китап нәшриятында эшләгәндә мин мәгариф тәмамлаштыру институтында бөтен дөнья әдәбияты һәм мәдәнияте кафедрасында эшләдем. Өлкән укытучы булып безнең Башкортстан мәдәнияте дәресендә программада шундай тема бар. Книга издания «Печать Башкортстана» дип атала иде. Салават Агайгалин безнең академик, безнең заттар ул менә экскурсияга алып барамын, кадимдән һөйләп, оның бармагы шакылдап тора, өлкән малай. Кадимгә алып бар, һөйләһен китап нәшрияты тураһында. Алып барам, укытучыларга һөйләй, укытучылар күмәкләп китабы, китап нәшриятын магазиндан шунан, Кадим ага һөйләгәс, уга акча алырга положено. Шунан сәгать язабыз икән, шунан мин Кадим агайга шалтыратам, Кадим Абдулгаевич, пожалуйста, килеп алыгыз. Һин миңа взятка бирергә итәһеңме, ди Кадим агайга. Шунан әнигә әйтәләр, һинең лекторларың килеп алмайынса, япмай, үзең зарплата алмайһың. Шунан мин ведомство тотып, унда инде 200 бул. Кирәгән акчаларын шулай итеп Кадим агайның менә шул тиклем ул якка шул честный, гадел, кешенең бер тиенендә үзенең китәбенә калмай торган кеше икән. Мин язучылар идарәсендә эшләгәндә лә имандым һәм гомумән шундай кеше икәнен һәм Шунан һуң кырылу тикшерде. Шулаймы? Менә җиңел җиңел кылат. Бugün bilen bir yaşlayan bir iktidar haber ettiler, kırılı kendisi kişilerine, bir direktör, şundan bir aylaya kalmıştılar mı? Taptılar bir hilaflar, 20 aksa ve mültezitkerinin yol. Peki bir şekilde siperi anan prospektker. Ana şunu лицевой использование бюджетных средств yaptılar. Bütün bir filde ne bulmalı, rastlatmalar bulmalı. Bunun mesela kullanmak var, rahmet mi? Değil mi? Şulay Kadим агайыбыз ижади нигәрне баһаяһынлар, башкалар радионда Кадим агайыбыз менән әңгәмә башлар берничә тапкыр булды. Интернет-сәтләрен карагыз, уның укуында шигырьләр да янды, йырлар да янды. Kitapta Küste bana direyim mi? Yanılmazsın ki. Ela brilha, né? Brilha que elas brilham, lindo. Rahmat. Buna söylüyorum gel. Hürmetli konaklar, edebiyat kürsüler, okusularımız, dur rahmet. Okusularga ijod, kiyimlaridan, şiirlaridan, şiirlarning pishqilaridan dur rahmat, sig'ishlarga dur rahmat. Muayenda men shamam hep o'sha bugungi bizning bilan o'rtoqlashgan minutlarda she'riy ruhiy lazzatlar kesirib o'tirganini deb
Һәм безнең Милли китапхана Әхмәт Зәки исемендәге Милли китапхананың директоры Айгөл Денислам кызы исеменнән һәм безнең Милли китапхананың хезмәткәрләре исеменнән сезгә гөлләмәләр бүләк итәбез. Шундай теләктәр менән безнең Милли китапхананың фондында һезнең тәүге китапларыгыздан алып, һезнең иҗат имештәрегез һаклана. Һәм һезнең хактагы вакытлы матбугатта, шулай ук китапларда язылган статьялар, һезнең иҗатыгыз хакындагы фикерләр бөтенләй безнең Милли китапхананың кәштәләрендә һаклана. Һәм улар килер буыннарга мәңгелеккә һакланыр дигән бер ышанычтабыз. Һәм тагыла яңы иҗат имештәрегезне көтәбез. Kitapxananın biblioteği. Çünkü kılavuzlarında işlerinde bakımda. 30 yıl işleyen. Bunun bağlı. Әйе, 2014 елда без Хадим Абдулгалим улына милли тәүгеләрдән булып, ул елларда Милли китапхананың почетлы укучысы дигән читательский билет формасында бирдек. Шунда безнең почетлы китап укучыбыз. Ул нисә китап укыган кешегә бирелә? Ул безнең Милли китапханага китап укыган, шулай ук безнең белән еш аралашкан, иҗат киселәребездә катнашкан, гел безнең белән бергә булган. Burada Pekin'den bağlıdır. Hiç sözde unutmayın. Anlaşıldı. Bu sakpaşıkta kitap okuslar. Arabay күбе дип алып кайтып укыткандарга килеп төрмәгәндер ул. Dur, rahmet sizge barınızga var. Sizge zor rahmet bildiremiz. Sınıfta şunday yıllar sırası buldu. Beyreklerine gimnaziya kurslar evlenip kelgenler. Ulardan işlerinde bizim sınıflardan, bizim bilimler işlerinden olaydı. Rahmet sizge zor rahmet. Sivay'dan kelgenler bütününe alıp gelgenler. Sivay'dan kelgen hep so'zlarni aytib ketgan, men bir fikr aytdim. Bizden bilan buna internetda boshlaydi deganim onlayn tinglovlar, ular onlayn fikrlarini bizga ertangi kunga xabar etildi. Yaxshi fikrlar deb men ularga o'ylayman. Apa o'zi bilan tanishtirib ketak. Sibay Xonaqani Sharif Bolamni o'rab Birisi bayqalanan o'qituvchilarning son ko'taruvdi rahmat. Ikkinchisini mana mening yaratgan yozuvchilarimni ko'zma-ko'z tanishtirib o'tirdim. Rahmat ko'p berdim. Rahmat degan rahmat. Ularga ayni yillarda izinaman qaytib ketaga, Sivaylarga qaytib ketirgan nasib bo'lgan tag'la sizlarga kelagan shunday yo'qotishlarga. Bugungi tarixiy manzil bir o'zinchalik etib, düyüm foto tashaylik ishtalikka. Agar rahmatliga o'sha fonda qatnashib o'tirsangiz, ishtalikka foto. O'quvchilarga ortda turib, qonaqlar aytadi, o'tirishib. Вода есть, может кто-то налить? Все, можешь закрыть там.